We know how to secure a more just and prosperous life for man on earth through free markets. I believe we can do better. Because we remain the greatest nation on earth, the world's strongest economy. Democratic capitalism remains the greatest system ever devised. We start 2009 in the midst of a crisis unlike any we have seen in our lifetime. The greatest financial crisis of this new global age. Hello. Today we had a lot of financial fireworks in the markets. A lot of things are going on, and I think we are in the middle of something going on that's very big. It doesn't look like it's going to end real soon. Den kapitalistiske ideologi så dagens lys for første gang i 1700-tallet. Kapitalismen opstod som en reaktion på den undertrykkelse, som fandt sted i kristendommens navn i Europa. En undertrykkelse, der medførte, at tidsalderen gik over i historiebøgerne som den mørke middelalder. Kirkens langvarige undertrykkelse affødte et oprør, som udmundede i sekularismen. Idéer som ejendomsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed og personlig frihed blev nye idealer. Den nye ideologi blev udformet af europæiske tænkere og filosofer, såsom John Locke, Montesquieu, Rousseau og Adam Smith. Kapitalismen var født, men de europæiske befolkningers lidelser var langt fra forbi, og de oplevede atter en mørk tidsalder. Kapitalismen har siden sin begyndelse påført folkeslag og nationer store lidelser. Under kapitalismen har verden bevidnet utallige krige. Under 1. verdenskrig døde mere end 6,5 millioner civile. Under 2. verdenskrig, som opstod i 1939, døde op mod 60 millioner mennesker. Kapitalismens bannerfører USA smed sine atombomber over Hiroshima og Nagasaki med den konsekvens af mere end 120.000 døde øjeblikkeligt. Dobbelt så mange døde efterfølgende på grund af radioaktivitet. Og i årene efter led flere generationer af følgevirkninger. Kapitalismens manglende evne og inkompetence til at skabe stabilitet og en retfærdig fordeling førte allerede i starten af 1900-tallet til opståelse af en ny ideologi. Kommunismen opstod som en reaktion på kapitalismens uretfærdige fordeling, grove udnyttelse og brutale fremfærd. Allerede 7 årtier efter den så dagens lys, gik den til grunde. Men den umenneskelige kommunismes sammenbrud var ikke et resultat af kapitalismens styrke, men snarere et resultat af kommunismens egen uduelighed. Verdenssituationen domineres i dag af massiv økonomisk ulighed, og udnyttelse af de svage nationer forekommer tydeligt gennem indirekte og direkte kolonisering. Kapitalismen dominerer verden i dag, hvor USA er bannerfører for denne ideologi, som kun har bidraget med de værste fattigdomsproblemer i alverdens kontinenter. Kontinenter som Afrika, Asien, Sydamerika samt resten af verden har kun mærket til kapitalismens mørke og tragiske sider. Hver dag ser vi en voldsom stigning i antallet af fattige og nødlidende. Vi ser udbredt korruption, drab og undertrykkelse. Hver 6. sekund dør et menneske af sult eller sultrelateret sygdomme. 565 millioner af verdens sultne mennesker bor i det sydlige Asien. 60 millioner af verdens sultne bor i Latinamerika.
Kapitalismens filosofiske grundlag er selveste årsagen til alle verdens lidelser. I det, den igennem kolonialistiske redskaber udplynder alverdens lande. Dette gør den igennem den politiske, militære, kulturelle samt økonomiske kolonisering. Kapitalistiske selskaber kæmper om markederne, således at de kan drage nytte af profitten gennem udplyndring af de svage lande. Ressourcer såsom olie, gas, benzin, metaller og andre livsvigtige ressourcer udplyndres gennem krige og massakre af disse kapitalistiske selskaber og deres værtslande. Kolonistater som England, Frankrig og USA har handlet som sultne ulve og griske hyæner. Well, everyone knows about the oil. The Near Eastern countries, the Arab countries, are producing over 2 million barrels a day of petroleum today. That is more than 25% of what we produce in this country. If we lost it, I suspect it would very shortly mean gasoline rationing and fuel rationing in this country. Kapitalismen har i nyere tid forårsaget adskillige kriser, hvorunder alverdens nationer og folkeslag atter lider. Den store depression efter krakket i 1929, som alene i USA resulterede i en arbejdsløshed på 25%, og som varede i et helt årti. National income has fallen seriously everywhere. In some countries, between 40 and 50%. 73-krisen, hvor de vestlige økonomier blev ramt af det værste tilbageslag efter 2. verdenskrig. I så godt som alle vestlige lande fordobles arbejdsløsheden permanent. Aktie- og børskrisen i 1987, som gav navn til den daværende største enkeltdags børskrak i historien, Black Monday. Den asiatiske krise i 1997, som kastede millioner af mennesker i Asien ud i dyb fattigdom. Investors here have seen the Kospi index fall down for well over a year now. Some South Koreans even think that the current crisis is very similar to the one they experienced 10 years ago. .com-krisen i 2001, hvor dollarkursen faldt drastisk, og dermed blev alverdens befolkninger påvirket. Fødevarekrisen i 2007, hvor prisen på hvede, mælk og kød fordobles flere steder, og hungersnøden ramte flere områder. I dag er endnu en krise. Finanskrisen blevet til en reel økonomisk krise. Krisen har spredt sig ud over det finansielle marked til nu også at omfatte den almene verdensborger. This is an extraordinary period for America's economy. Over the past few weeks, many Americans have felt anxiety about their finances and their future. I understand their worry and their frustration. We start 2009 in the midst of a crisis unlike any we have seen in our lifetime. Hundreds of protesters in Iceland have stormed the central bank, demanding the governor resign over the country's economic collapse. It's a financial tsunami not seen since the Great Depression in the 1930s. Ledigheden eksploderer, og underskud på de offentlige finanser forværres med 115 milliarder kroner fra 2008 til 2010. Vi har ikke undgået en dyb krise, og den er vi først lige begyndt på, altså den økonomiske krise. The market is not functioning properly. There has been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. Many businesses cannot borrow or make payroll. Many families cannot pay their bills or their mortgage. Many workers are watching their life savings disappear. And many Americans are both anxious and uncertain of what the future will hold. Effekten af den seneste krise har medført kolossale omkostninger på verdensplan. Banker og virksomheder, som er gået i betalingsstandsning på, hvor meget bankerne kommer til at tabe. Og de startede med, at det var 300 millioner dollars, eller milliarder dollars, så blev det 600, så blev det 800, 1100, nu er det 2200 milliarder dollar. Og ud fra det mål er vi ikke engang halvvejs igennem den finansielle krise endnu. Stigende fødevarepriser, tvangsaktioner,
More and more families are now asking for help, and some are even ending up on the streets. Since the beginning of the mortgage crisis, 1.5 million Americans lost their homes. Massefyringer, stigende arbejdsløshed. Nearly 2 million jobs have been now lost. And on Friday, we're likely to learn that we lost more jobs last year than at any time since World War II. Selvmord. As the crisis has deepened over the fall and winter, there have been repeated stories in the news of people killing themselves while on the brink of home foreclosure or some other financial meltdown. Over-leveraged German billionaire Adolf Merkel steps in front of a train. Despondent Chicago real estate mogul Stephen Good shoots himself to death in his Jaguar. Inflation. Stigende fattigdom. The global financial crisis is having a destructive effect on third world economies. The International Monetary Fund is warning that the economic downturn could create a widespread humanitarian crisis in the world. Flere ledende politikere og statsmænd har udtalt, at den nuværende krise skyldes grådige bankdirektører og finansfolk. This financial crisis is a direct result of the greed and irresponsibility that has dominated Washington and Wall Street for years now. Realiteten er den, at egennytte samt egoisme er essensen i den kapitalistiske økonomi. John Keynes, en af det forrige århundredes mest betydningsfulde økonomer i Vesten, sagde følgende: I mindst 100 år endnu må vi forgive over for os selv og over for alle andre, at ret er slet, og slet er ret, for slet er nyttigt, og det er ret ikke. Grådighed, åger, rentevirksomhed og beregning må være vores guder lidt længere endnu, for kun de kan lede os ud af den økonomiske nødvendighedstunnel og ind i dagslys. Adam Smith, skotsk filosof og økonom, citeres for at have sagt: Et hvert individ stræber efter at anvende sin kapital, således at den producerer den størst mulige værdi. Almindeligvis har han ikke til hensigt almenvælde, ej heller ved han, i hvor høj grad han fremmer det. Han søger kun sin egen tryghed, kun sin egen vending. Heri føres han af en usynlig hånd. Winston Churchill, den britiske premierminister under 2. verdenskrig, citeres for at have sagt: kapitalismens nedarvede last er den ulige fordeling af goderne. Denne krises årsag findes i fundamentet af kapitalismen, med dens rentesystem, det spekulative finansmarked, dens valutasystem samt ejendomsfriheden. Denne krises effekt og konsekvenser er indtil nu ikke blevet løst, da kilden til problemet er tilstedeværelsen af den kapitalistiske ideologi. Kapitalismen har fejlet som verdensorden. Allah subhanahu wa ta'ala siger i den beærede Koran: og når der siges til dem, stift ikke ufred på jorden, så svarer de: vi er dem, der stifter fred. Men nej, det er visligt dem, der stifter ufred, men de forstår det ikke. Allah subhanahu wa ta'ala siger i den beærede Koran: skulle ikke den, som har skabt, have viden? Han er den nådefulde, den indsigtsfulde.